TV bari mulonga promoter dia muswaga akole media bari mulonga kuisha Brazil send chess remo ambara bari mulonga team massive records batuma tingale basabula abamara batuma bari mulonga
kandi jeno ovasia uleje w'itukuru aha mukoro gwa Sokoto yuci wewe utile kiragambire mukize maze majure ekigenderwa aha bwaci Sokoto yuci abigire babuza Sokoto yuci kataro n'eshogora yabanze byo kweshongora bikarema kayazana bisano bukimeka kine abwaci akozire cyo kigo batume omurama gukora ikintu cya Sokoto yuci na niyo mukuru n'ukwazo n'ubwo murama kikaba kigenera cyo kugira ngo akaba yine kamera imwe itwabire kiwe director wa Massive Records omami pole nirabira turane kwa tebizaro ya Sokoto yuci ubwo mwatarika kuteka TVS na TVS mpaka n'ikishaha muri Sokoto yuci na yetenga kugura kamera ndisho kamera ni sera ni banya bitu mukimanyecho so Sokoto yuci yazabure kakore chiburu ngete banywane bace ngete abintu kumenya muri abantu baje bo muda kandi batere we mukono bampere gojo kamera ya kabiri obatari yese kabari banyambara yete director babiramire kamera yo kubanza
kungana ashirira kuroba kuna mwibaho mwabikore kabanda ari kuchuma yagomba and ikintu cyona ntamwana rwebe so one ukore byo gukora banga gubena abarinzi yasikana bikoreze so ibasiba mwena abizire ku supportinga brother wetu kandi mugubena no moyo kama abahereze cyane so twaza kushaba aho bwire buke twaza kushaba ni support onyikirize kandi kumwana alo twaza kushaba ubu kujya gusikana Peterson we You can pray for us. and nenda kugambira yangu one of foundation wakashika fashion so nenda kugambira yangu nashimira and God will do something. He will elevate you. He will do even beyond your expectations, starting from today. So, if you believe in God, just lift your hands and we pray together. Lift your hands and we pray together. If you believe in God, say, oh God Almighty, my King of glory, we thank you, God, for your mercy. We thank you, God, for your provision. We thank you for your provide for your protection. We glorify you, oh God, not to us, oh Lord, you're the author and finisher of our faith. Lord God Almighty, we send the situation, oh God, into your hands. We know that, God, you're the handler of everything. Lord, come and take care of this. Come and guard this, protect this. Lord, our faith, be the one promote, oh God. Lord God Almighty, you're the only one who we rely on. Lord God, we call out your name. Come and be with us. Lord, I pray for my brother. See through him, oh God. Starting from today, oh God, bless them in abundance. Do what no man can do. Oh God, do beyond the expectations. Do exceedingly. Do abundantly. Lord God Almighty, may you do miracles and wonders because you're the only one who can do this. You did it before, God. We trust and believe that you will do it again. And so shall it be in the name of God. Amen. So, umalisho koto kwaza kugenda. Hello, MC. Umalisho koto naza kwikiriza nshobore ukake nawe. Then abasigara mukama bandindire kandi abampereke mu alright. Anasopota mwana pikasende waka kwaso ise tukazura bantu batakaja ngo mushawaranga. Ese mwana ishena ko tukazura bantu muyaga badara. Ashize. Right now.
Baba
Aujourd'hui peut-être.
manager wa Masi, atu manager, director wa Masi, manager nini? Nana ni kubinga. Director wa Masi. Izao no kazi wao. Wale mama wanapata Mr. Pere Traiti. No kazi wawe. Mama Maria, mizano ya Masura Matu, asigara. Tugende maso, bacha nyo. Raji. Ni price arho. Nyino mkuru wanje bya, nika mkuru wanje wa kabiri. Konka dogo hiya. Ali wewe. Wewe dogo. Leo nyo. Shukuru kana wanu wanje. Nyana mashure. Nani mulumba Romu. Nyana omuntu nani mulumba Romu. Nibaje na mutata wanje na mama wanje. Ejiridimu yeye. Hadi kumanya niye na mashure ninga pasa. Niye na mashure bosonga niye manager wanyu. Oko musizo mukore wangu kaka ritira. Umukara ritira umugena sembo yo. Oko musizo mukore wangu. Manda niye muswaga. Niye muswaga. Nukuromonda wa mani. Nkanye kamanja wa masivu. Atiita faru hango. Wakana masivu. Neso nishu. Yakura watu. Okono zidara kwaji. Wale mnonga Sokoto. Hadi nyoni. Iye muswaga wa kole media na Brazil. Kana na Western Music Media na yochile. Mkono kwa ninye nwavetawa. Technician. Nasema mnonga wale Sokoto. Hadi totoro kole media yao kuleva. Kwa wale mkunda masivu, wale kusapotina masivu. Hadi ekito mugiga naza kulumana. Wakumata ndiyo muswaga. Isa kwa nazile mkama. Oko msuja mkule wangu. Tetagama miti. Hina musajire. Arukitera mwoto udodi. Udodi. Amela kumusha kwa ile talent. Isahanuya. Na musembeleza. Na gabrum wakumnekosu waji. Kama musika mwoto udodi. Baideni. Akaleta ande. Producer ande. Tego tiku yenda. Yenda. Hero. Akwasi manager. Atecha hero. Atatu kama kaat. Yenda. OMG. It's hero. Okurusha mama akira hidi. Unayeta. Kache. Wachi. DJ, sasa mpeka atoka che kurupabusi. Esa heza ile hipi etile Uganda ya drama kaka runana. DJ, toka sasa kache kache. What? Mameta Vale Music. Akasho ngorako akazuba studio kwa mrubasi mrubagizi. Hana mrubara. Ndio manager, oguru producer, oguru director, oguru mutara wewe. Hata utokana wote. Wote wao. Wote chitecho. Hilo producer hilo yakura abantu wasamse kwawa. Sokoto Uganda ni musima. Abana yande so masiva. Kanda hata bakina kumanyira director Pole Bright. So Sokoto ndivyo akwenda takuko nilita farahanga magaraganje na hindi na mani kwa. So katika ngabiji ba Yesu. Yesu itoa buzi mshamba. So ni kai project. Manjenga. Mulije. Mfano sana. Atecha afayo. Kuna na hero okomukore rogo. Na akasema zaru mingi akale mwana rogo. Sokoto atayiro mwana wa producer. Ataki kuweka. Kama msizo. Bila kamera rumusana guru. Iyazu. Murije kurunzi
amazina ndabanyita Before Beats. Abito mwasaba kumanya niba umugore n'ishongoro Before Beats. Ninye wenyine. Nanye nishima kugira ngo nabanga Massive Family. Director w'Itumina akorera mu cyara we. Shaboto manager tumwine waha. Before Beats mutayi wanje. Mwenu sofa Massive tumuba producer bashatu. Ko campaign ni hiyo. Nanye nigende kumuzaro. Mwenu ranga rwakumanya kongatso mutsere ndogo esiko mutshabere Wati mama toha Esa simwe hata magabere chafayo ni hana mungu wa mani kamwetisi na leo kamwetisi tani okamwana wanje hata chafayo okamukore wogu ni tsa professional Nitsa professional ainisomero yakushaka zohari azeri maredalia Adria model. Mareta Adria malika bazungu wewe ino mwana okuja P1 P2 P3 nomutwara musisogu bamuzuruza fomu bamushomesa bazungu abo mpaka university bamusomera no murumo abo omusaka mwana ambachi omusomukore wogu nomunyabisare babosi baje kabatunda abange yashisha babosi babambinga namwe mwana omusomota Champi what I'm very happy every guy is here. Kare is my youngest brother in the lineage. Ogogo, no more than the dog. Come with the Kampala, if you are going abana babaranje usije turabusubiye niyo bishose ngosheka ibareta kazarabo ndo 6 koka ni tekateka mu roho muzina ya Western Media TV tune online TV bajeta Western Media TV ne kora kurungi kandi bakunda monga ogo nyaha bamwita Sandra representa a Western UG kandi ni kora nawe wano da interview Hinaji mungu atakula Sandra ndugu wanje Sandra, she's just my friend and tukorame so kama yakuna Sokoto na nimewishi Sokoto kambuza Sokoto kwa event kutakunga kushika event kabyali hata adinona kweta niyena lero woli jambo kwa Rwanda nona yetiwe so Sokoto namanyire kwisha Sokoto mwarwanje abajani Sokoto twakumendegereza Sokoto nazana munonga so wao takumanya nika wabarugomba nyire no basangu munyire ubanya Sokoto itegeza mtu mazurubire omwe kandi yomba ko kasi nasigara mwarwanje baba Sokoto kana kumanya ngo mutumuriki wale muntu yakora omukambane yajimana nemi yakerenjirebi yazongwa kasatu yazongwa kana kimasa ngogo muntu na wale mutumuriki so pole wale mnoga kuna Sokoto bana kave nali yachi norebi wono kumurikole wale kuna msisho nanywa Polisi unagabura na zile pale azile shoti sasa kwa wale mnoga echo tukwendenga abantu mwe ngati yambara mchinto yawa ishani utechi watu ene sukota kamera nyonyine kamera nyinji mwe kamera ni kapesete bana mazima turenga kasete ile kamera itreni wekwasa shironi post then tumukwenda kamera kwa kamera chewi Sokoto ni usone apeche mchini ya okchina dance jana yo bachogere oba rukumi rogere zigana yo zichi chachi mafeka chima bibi bibi atakuchime kale iwe baba sikona kwa jire biri hamana we
Mwasi wa mtaba sema na banyafu. Amazina nigakamba kipakuchima. Ndio mwisho mzinanye. Sokoto ndugu wanje. Really my good friend. So ndio mwana umira pia kuna vipeo vya kanisa. Naga ni nakumtela right now. In private viramu mobile money. Financially not stable. Can you come and check it right now? Like right now. Thank you very much. Guru kinga batumwe kana atije kujibara kwa tsaka ubero bukabibuka. Ushato. Niyo jira mwezi. Mubali no. Bwana aliyo ushato. Kwa tshawango tweleza. Mazima. Atayo akamwe. Wakati usize aliyecho contribution ya Omwampole alisokote yuji. Mbona? Awe. Dolia. Tubahura. Ngo tubahura. Okay. Ndanjirati. Sokoto amsani yecheke mtama pia tano. Terombe crazy. 500. Naomba ndokashika. Twakuma. MK Crazy, hero producer. Wanataka mazuri. Ichini sana ina kwa ground chwe. Nile mlo aroba artists ninja hapa. Tunataka kuanza offer za basi. Which is 100,000 per module, but will last for only 2 weeks. Is that by weeks hivi? So it's not going to take up very good for 2 weeks. Promotion mazuri ya audio are massive. On weeks from now. Zao wakolete shomoro audio mtuali kumizoka. Massive record zetu gambaho iyo emwe produce yetu sobetu kwenda katika kiyokoba hadi na chekigao. We win only 5 days. Siyomo 20k lights. 20k with something lights. So you was massive records makole kandi bakakira promoting. Obayabari omani pole CEO director kandi contribution ya Saiga Cheke ya mchari mwakudiantano. Thank you very much. Na nishawa mchara CEO. Eka mchara CEO nawe? Abazaje chatu. Gwe. Mchara CEO. Eka tera kari nongore wachuma tumachi. Yagamurata no yongera hata. Masina Maria. Sokoto na Pelezento Etano. Akitu tukakwana onyabe. Masibakira kamera kwa abantu barasasura we bari muno. So Omka apana. Because the pilot to come here. To start check. It's almost so. So what the checker is out to chair and tabu. I shall start rose up Kunga. Mara Munonga has right now the camera says Sylvia. Sylvia now. Sylvia mama mbade kusabanga. Dona yima. Osoko ngere kweli abantu. Bele bakubiro yimbo yibe. Siwachi Muriba para soka ibe. Okay. Mr. Licheza Chalele Soka Paris. Sylvia Osesh. Abanye mukoro. Mure mukaya tulamaze. Pro DJ Pro. Abali stage mugero. Mujere. Stage katujimulekere. For a good coverage of videos.
Good evening. Good morning, ladies and gentlemen. Good morning, madam. Yeah, I'm called Sylvia, the small one, and I'm here on Sokoto's function as a friend. I knew him through Karakasaimo, President Uma, and College Chigezi, because President Uma Kusoma region. I love all musicians here, and all musicians in my project, the World's Longest Song. I believe everyone here is a musician, because you can sing something, at least in the bathroom. So everybody here is a musician. Just enjoy yourself. I have a meeting as Senior Charles Tuti, and we President Waresho Busoga region. Yeah, she's my friend and a friend of Sokoto too. If you need someone who really loves you, that's me. Which is like, akasoka kigenda kakwatwe keke baya ayeka n'okosi wange ate sasere tugire mu rugo ye yote nakwato nikize tunakwato kali kisoke niza nkwato kandi wakati yabo muzaba babiri director
no mucyara wawe ade madame Siriya just nikwenda ate tukisoma soma tikuzenda nikwenda hanuya baramusoko nshobora gonya tirano na kusima rwango kino mwiso wati yostane Stana shehe okutu hanuye niza niye ndakwati tumutenda katumo mukwa okati nimwana ko cyana gato sikapta izana tumarire nirakujarandiya leta wanyira mucyara bapata mukoro sayideti sirika cyasuku na president na sister witu baba sayideti farazi Sakura kuha abishatu arazinga ishatu zoka basi ishatu aha What
Jena twari hamwe bacemba. Yes. Kubani nyeshongo icheshongo chashikawa gato mashayi kandi kibe cy'abaganga. Cheshire,
It's not